من معاني أحمدي راحت الأطيار تشدو في ليالي المولد وبريق النور يبدو من معاني أحمدي وبريق النور يبدو من معاني أحمدي وبريق النور يبدو من معاني أحمدي في ليالي المولد في ليالي المولد عبد الله نام ayahnya Aminah ibundanya Abdul Muttalib datuknya Abu Talib pacinya Khadijah istri setia Fatimah putri tercinta semua bernasab mulia dari Quraisy ternama inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka yang penuh suka duka yang penuh suka duka 2 bulan di kandungan wafat ayahandanya tahun gajah dilahirkan yatim dengan datuknya sesuai adat yang ada disusui Halimah 6 tahun usianya wafat ibu tercinta inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka yang penuh suka duka yang penuh suka duka rahatil ashyar tashdu fi layalil maulidi wa bariqun nur yabdu min ma'ani ahmadi rahatil ashyar tashdu fi layalil maulidi وبريق النور يبدو من معاني أحمدي وبريق النور يبدو من معاني أحمدي وبريق النور يبدو من معاني أحمدي في ليالي المولد في ليالي المولد 8 tahun usia datuk meninggalkannya Abu Talib pun menjaga paman paling membela saat kecil mengembala dagang
40 tahun mendapatkan isyarat, ia pun menjadi rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka, yang penuh suka duka, yang penuh suka duka. Rahatil athyar tashdu fi layalil maulidi, wa bariqun nur yabdu min ma'ani ahmadi. Rahatil athyar tashdu fi layalil maulidi, wa bariqun nur yabdu min ma'ani ahmadi, wa bariqun nur yabdu min ma'ani ahmadi, wa bariqun nur yabdu min ma'ani ahmadi. Fi layalil maulidi, fi layalil maulidi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi wa sallam alaihi.